kaisa deputation Rwjakya Chief Executive Officer TEADC ni aro tamle hne himaba chung saimano je Tripura Autonomous District Council area deprive ngi tongmani tabugle boroni je regular salary je mana tongmani amo porjonto tini joratei mayako haini bagino je Tripura Employee Federation ni through te CU ni through te chung state government no message pass khaina na yo je all the salary rogno timely without delay ko release khaina ni bagai tamni himala khoroksa employee ni logi borni poribar tongo borni jaiti gusti tongo besajak besala jotono pornai rok tongo baksa loan ajak tongo house loan gari loan oma hinga ke EMI barina kunai which means deprivation of salary on time or delayed is actually violation of basic human rights and government jung strong message khainai tabo जों आमनो मालाय फाइनाय CU बाय कक सालायनाय बकक सामानि उलो जों हायनो हाय तामो सालायका बन्डिसन तामो नरनो ताइसे साख्लाय फिनाय jagao khub polite language ke sini khumulwng town committee Tripura Employees Federation policy tisika omono pori khnari mani ulo sini chief executive officer bo haine sentiment nangjaka tamni himala naidi khoroksa kormachari ni pisone ba urklogo bini poribar tongo poribani jaiti gusti tongo a jagao chrai khunai por na tongo school free na nango college free na nango tai loan house loan najak gari paijak amon EMI rogna nang tamni himla chungoma kemni birodi thamani ya kebono musu TEF ni bagi simiya but je Tripura tribal areas autonomous district council ni andaro je chakri khai Tongnai Rok ni je beton thik mote ka time liu sogia ni effect paikha tamni bagai EMI interest bari thangnai hokoi thangnai amni bagi chung borok no request khainai saka je ka ar thangini chung saimangkha o je delay mani omo ADC ni aria bo jagao humale state government fund release khaika kai se tribal welfare ni hoite ADC o rang sopayo tar mane chung omo clearly saimangkha omo kaisa je state government ni je kuno karoni khono amo delay ngi tongmani amno chung clear khai ni chung strongly request khai kabukha kha khayo je chini o je words no bo tabono email kharo honai state government no state government omono nungmani pore chung khakau je omono tinini bisingo beton dia tongi de mano maya karon TEF ni voice
omo sara dunia soginai TEF swing tonglak TEF kesen tonglak TEF tini yake khana phungni bisingo sini employee rokno jeng omo guarantee ri sanai je borongni beton maya sa jeng thuglak jaglak nangkang katai kotol suba khainai jeng তিনি খানাসো জরা কোনো অমা হাইতাবসো জরা সেবসা আবা কে মাইয়া বেতন মাইয়া তংখা বন থিনাঙ্গো তাম নং जों अमो खाखायो TEF नि खरां बाय कुनु सरकार जे अंनो रियाखाय तंनानै थोंनानै बनि पलिटिकल गेमो जों तंगिया कारण जों अ बयस लेबार रकनो बा एमप्लयिज रकनो बेतन रिया हांका देश पर्यन्तसे उइक नि थांनाय हायसि कारण जदिसि सिनि एक्जिक्युटिभ हेड्स लेजिस्लेचर्स रक जदिसि जे गभर्नमेन्ट रान खायनि रक बरो बुजि गांगाय अमहाय इनह्युमेन एक्ट खायगाना tamni himale the right of the salary for the employees are the basic human rights omno kuno politics by gedalnani amno sung sujug digla